rabonze rondani na mundooni zentosa za Kiislamu na uombea Mwenyezi Mungu arnikeza heri sonti pia inshallah taala. Kwezi tijabanu harma mada nzima ikao ngio muhimu, ikao mmono izo ikao ndo na anziha hapo hari yao uhusu barua nanzao nilibeshe si wananya wa Fahami Said Ibrahim ikao simwimilia homwendo wahahe nizenje mazahe numjibaliyo hahe harimwa sensanansa za hekumor na ulemengu. Chikahuja niwone sembabia uka Fahami Said Ibrahim yena dzina ukahazalwa ni mbaba na mzazi, hajuhulwa ni wabaye, ama umwendo wa hahe wonsi pia mwendo wa ujipanga ye mwinyi. Abo leo Fahami hanjia hari madhamana za kidaula uyatimize misomo yahe, shahanjia hele dzina lahe binafsi, shaka jakaunjia haubali ya dzina lahu wa mzaye na wa mjuhuru. Hauka eni mru yukaza lebwe la hahe, yekarenge lebwe la mbaba ya jirumilia awila mbaye. Abo tikaptaha niwone seuka tijohanzo wanama wonsi pia ikao ndur aminio mwananyasi Fahami Said Ibrahim ikamndu hajaharimwa zerezo zinu haruma urongowa manzishi itoka uyonsi na riwonese izo Fahami yafanya ni izo yanzawe yafanye ritirejei harimwa zena saba zahe. Hauka ye mwanadamu wae ye mdu ikaw ye modeste haku kajaparo dhara umru kajaparo bali ya kiemba ya ukabanu mi mwana fulani mi mjuhu wa fulani sheye balia izahahe wae binafsi izahahe ndazi ladho manekao hakanizo ya unese umwendo ya henda ndazila ya lonizo ya unese ngujibaliyo haruma tabia ikauze tabia hizo si ujua rizini kabei nanda kuyatso mungoni wakati kao haka waziri kadombiliza kamili ratuparo ishia au ratuparo ona ya ukaha tuhumlwa na widi harima zedwamana ya kanizo daboratu pareshia ya ukaleo harenge mru hazini inurudingo hamba operation kanape daboratu mwishia ratu pareshia ukahafanya magendo harima zedwamana ya kanizo rangu waziri ujo wakala harmwensi ya hatu woyi mudai haki avoka ikauze kompetansi za hezonti pia wanadamu wazijuwao karjaparo ishia kliya mzima wa hahe ya jea mswifu hakumswifu nayi kinyume ngemwengoni ekatikati wahanda wabili au wararu harumwe maavoka ikao ngoona reputation njema vonti juu yatuparo salisewa abo tiwonesa kazi nyi waziri
rango waziri wa habari za wonse, waziri wa mahakama Kabatsi wakatenga uzima harimaze dhamana hizo yakaziwa kunuobi landongo ikao leo karajajo juwarzi danfi shaha zingaraze dhamana hizo haroha mrahafu kajahiba kajaviole kajafanya ze operation kanape zifanyiwao ni bandu ya wandu shaharoha heshe hitwabo juu inu rambao ala tête haute. Hakawa kala kadombili imavuna nda yao Kabatsi ujoja banu ya jeambe ukaya katifami ya kawaziri hade tourne mali okaso johambwa no watangazaji ikaungwa tundangwa zambao Kabatsi ujoja banu yamba Metro Fahami hafanya pedofili Kabatsi ujoja banu yambe kahasaidia uolo wao mzima ya tolwa roho izo nzo swifa ikao leo mimi nga mtsaho heina ujoka uwanilia Metro Fahami ujoka humsaidia yamsaidie harumaze swifa hizo sawa no wanadamu wanduaji shariti jiranu rijara magari waniliao Metro Fahami au ngari mtukuzao rinjia harumaze na saba sindo pande huo na riwangalie izo mwana nyasi yafanya lebumba la hae rangundo wakati ya balihi ya renga dhamana ya daula hafanya hinri ya mwendo wa hena mnaje izo ndizo mruya swifu wa mwanadamu mramanilia hauka ye mwanadamu wae kajaparo jinathibisha ukangwendo mwendo wa mbaya hahe au ngwendo mwendo wa mbaba hahe au ngwendo mwendo wa mazuki wahe hauka wiha kana mazuki wahe bana wakaharima zi siasa zinu wowo waja uwe mazuki wahe wao Mwenyezi Mungu na warehemu mwaju wao kwa japaro jinathibisha nezena saba sheni mru haka leader yakana program yakana conviction ne mahaba yahe nensi izo den namna fahami ya liyo leo gena barnamaj ikao yo juwe kritikewa ngeno pezo matso izo yanzao yafanye yarumishie harumwa yensi harumwa faida fulani hajipanga ye mwinyi ya vumbulwa ya uka fahamiha fanjau fahamiha rende jau shaka jajipanga yokadwambwa ka mwana fulani awe mjuwa fulani afanya jau no yotinde na mnafahami ya jipanga hajipanga yeye mwinyi binafsi yaje ya hukumlwa homwendo wa hahe nizo ya zitashiao yensi norumishi wa hahe umahaleka undo ya bira abo yonde mana naka tsahani wonese ya ukamrati jebanu kwezi watukufu wanama ni mstaki yono nyonsi riti jebanu rivumi za fahami hena saba pisko kabati mrutujua kafahaminge na mbaba kabatu tujua kange na mbaye kabatu tujua kange na koko hasonti pia ngami na mbaba ngami na mbaye ngami na koko sheni mrubanu ngupango shande za hahe mwendo wa hahe katsuhendo mwendo wa mbaba wa mzazi au wa mbaye haina mrujua fahami mujua kama mwanadamu ile très modeste kajaparo dhara umru choka uyonsi yo jo kantinda ine mlimaji haja kantinda ine mlozi hakantinda ine utina akili hakantinda ine mwenza akili
hakanti ndaine mbama jaya hakawa nadamu wa wonti pia fahami ujua ya ukaya kana ujua ikeka kanti ndaine wanadamu wa pisko nguwa hutajio leo nguwa hutajio maudu abu kana ujua ya wadharau ye kana madharau hamanda yao ya udharau mwanadamu hau ya ujiona ka yeye hazalo ni kabila fulani abu kana ujua kanti ndaine hajimbaye iyo tindena mna ya fahami mwanadamu très simple ni mchohu mjua ye mwanadamu très simple ikao yekana ila folie de grandeur ya bandu ya wandu wa jina ikao wohanza wa jina sabishe ya ukaminde mwana fulani minde mchu wa fulani fahamika japaro jipresente kami mwana fulani au mchu wa fulani ye hamba mi fahami wa Said Ibrahim haukeni mwanadamu ngena le jina la mbaba hae shaika litendeza yokabo mlo mwana wa Said Ibrahima abunge la dimuo ni buliwa nike wa mwando au nike hosoni no yuji presente kwa mifahami sawa na hajimbaye ilo nlobu mwalahe leo namne kao juzi vanu imwana Abdallah Abdu Hassan ikaunga mumnikorezo hasamba vanu kakarti vanu hanasaba ngasi vanu hadhamana wa dawla dhamana wa kisiasa harma ikayini ya metrofahami uyo abo leunga mniko Abdallah Abdu Hassani haki ya ukabdala hawono eza kweli ya ukakarti vanu hau sutene mwanadamu au hausuifu mwanadamu hasibabu ndena saba manale unjo subuti ni hime vanu ni swifu fahami nga mjom swifu homwedo wahahe hazila zitendo zahe yazifanyao yanzao yafanye izo ndizo njo jani swifu fahami jena mnako Abdallah Zamba haba fahami wa idho mana wa siyasa ikao karjaparoshia kaha viole mro karjaparoshia kaha hibi karjaparoshia kaha fanya corruption karjaparoshia uka harenge wanaume zetobiyambi fahamika jahanizo na fahami mwanadamu ikao yukubali ya kritika vanuye kajaparo jirenda mjuzi mfano dasi wa karibu naye ikao ngarijua uka ye daraja ya fikira awe daraja ya msomo karti sawa shayu kubaluka vanu izo nambao zoti toka zo kweli zoti toka zo njema yu jua husa mwananya efikra inungo yonoje wandu waishindania waidiskute hauka uondo de kalite ya mwanadamu dhamana nde ukubalika yetsinde mwanzakili waeche nde ukubalika ye decision tsinde ya hahe nde ukubali yokaya fikira yoshindaniwa ni tengwe decision yorengwa ni tengwe wonde mwanadamu wa kweli yonde maana mimi nakanza nabeka yonde kote ikaule ufahamie hifanya shale uketu la dhimuri jebanu rijerim rimswifu hena sabayahe hata miswirka ye mwinyi wae kaitsumra de service wala katujibiwa pisko leo yeye ngwanzo ya jijewa hazila zitendwa zahahe ngwanzo joka ujaya msutene banu ya mswifu shaya mswifu hazila haulo mwendo o wahahe ya wendao rango wakati ya balihi ya nisorenga dhamana za daula iyo ndeze kalite za mwanadamu enge mimi njaka hanza au nsuwa na maslaha yokarije banu rijerido swifu fahami yokaye mjugu wa fulani au mbaba fulani au hazalwa ni mbaba fulani na rijuje fahami harmwe parkour ya hahe fahami rango wakati ya rangi sorenga dhamana za daula hatsanga indrini harmwe ensi hajana mushkili hindrini
izo zo jua zamba zontipia. Yonde mana nafanya bila harma ze minister mbili yandi haya zizingara no wakala kado mbili yarumishi harma enti uka harma ze minister hizo no jo wakala ye bila fahami kabati mrujo hamba ya ukaripareshi ya kafahamiha hatuhumlo ya ukaha hibima liza daula awafanya corruption awafanya operation kanape ni wa ministère ni à l'assemblée rijale unge habaki armila hazia en tant qu'avocat. Il fait partie nema avocat le plus influent ikango una bonne réputation bantiju si wishi ya ma certains avocats wambaka wafanjao fanya corruption fulani wafanya karja parishia reputation jiyo hosoni mwe mwananyasi metrofahami. Donc hiyo ndiyo mru ya defendeo, ndiyo mru wa jao banu haiswifu uke mwanadamu wa yejao. Donc kutika humtani wanama rikeradi mru ati je haswifu fahami banu pour ses origines na rije rambeza fahami banu heza hahe wa ibi nafsi puisque mwanadamu hajipanga politiquement et humainement vatsinokaya hajipanga hele dingo lamba yahe au mbaba shahajipanga heza haheye maudu wakati jo huja leo fahami mathalani nguhukumlo handongoyo ngujo hukumlo hizo yafanya yeye en person kanaka hukumlo haukaye mwana fulani au ye mjuhu wa fulani abo leo rangungu jo hukumlo hasile tondo ya jo tuhumlo abo leo ketu ladhimu rijeba nurim swifu hasiba bunde na saba yazaliwa non na rim swifu ho mwendo puisque c'est un homme très honnête, très loyal, très modeste. Izo ndizo jujaba nurim swifu kwezi wanama watukufu. Izo nde zaribakia rionese le picha la hema na Adamu. Qu'est-ce qu'il a fait? Harme parcours politique ya efahami hapa politiquement hapangiwa nando hajipanga yeye en personne kajapangiwa ni mru puisque hazalo hatilo likoli hasomo a partir de là yanji likoli yasoma endata université abo yeye hahundu yala makamu ya ujipanga politiquement. Donc fahami il s'est construit lui-même, il n'est pas construit par ses ancêtres, il s'est construit lui-même. Il doit être jugé sur les points négatifs et négatifs par de soi-même. Abo dobahanura kauladimu ribaki yende mana na kaurenga exemple ya hema na Abdallah Abdul Hassan juzi na bika Abdallah il avait tout à fait raison kartibanu hana saba ngasibanu ha mwanadamu wa kweli mwanadamu kao umwendo wa hahe ngo exemplaire politiquement no mdungano wa hahe no wanadamu uwo ndu rala dimu riu defende ritikubali rinjia haruma piège rijabanu risifu fahami ya ukaye mjuwa fulani ye mwana fulani fahami ngwanzo ya yambwa izahahe mwanadamu yena zenjema nezembi izo nizo ranzao inu joka ujabanu mrajambika fahami umwendo wa hahe woja katuwa ngariti yao haruma uizani ribimise ezenjema nezilo zinji au zembinde zilo zinji mimi ngamu amini ukazenjema za fahami haruma ze dhamana za daula numdungano wa hahe haruma wanadamu kabati mrujo shinda ekati shiengo ujo jabanu iyo defini la seo ya jera mbiyoka vala juzi ya kawaziri vala detourne budget fulani rtojeshia vala juzi ya kawaziri hakaurenga wana hula ya wafanya operation kanape no ya wate hazini zitojo hambwa vala juzi ya kadepite hakaurenga corruption vano aba habu ya lo avocat vala ema kliyahi ya uwa detourne
Izo ndizo mriajo jambe vanu riheba rijibura mekanrabo omwendo huo fahamika japaro wenda kabati ministre en 2 reprises kajaparo soupçonnewa na détournement ichoka uyonsi député en 2 fois la même chose en tant qu'avocat la même chose hatrase ye pare ya hahe ye mwini haitrase hadzina hindi dele dzina la hahe yeye jennam na ko wana hahe maudu inshallah taala miezi mwe jowani ko muri mle e parcours ya hao ngwajo kabji trase parcours ya hao vatsine yambada hao iyo nde namna ka ufahami leo ngulelo wana hahe ngwa unesoka maudu mtijifunde nami na mfanye omwendo wa hanyu mjifunde nanyi wanyi shamaudu mtije mrenge kwa banu minde mwana metro fahami nganza uvumbulwa heza haho yonde namne kao metro fahami ya eduke wo wanahai nguwa eduke ni mru maudu ya jake indépendant de construire sa vie de construire sa ligne hele dzina lahe shati li construise hele dzina la mbaba hao awema na fahami ya fanyawe namna hiyo husoni mo wana iyo nde namne kao leungu fanyo katu kajaji trasi za plan ya jado mbaka winde mwana Said Ibrahima winde mjuhu wa Sedali ngwanzo yeye avumbulwa shande za haya iyo nde mana na kavjani fanye eclaircissement wana harimo wana maonti pia walio na mahaba ni mwananyasi fahami Said Ibrahim na wajirana rigombea na harma bila ilo reyel harimwe parcours ya fahami rijeriwo nese u aninif wa fahami harma dhoma na za daula riwonese u mwendo wa hahe utona tobiambi jama dhamana bandu ya madhamana wazifanyao walio na ncheambi harma yensi izo ndizo rala di murijebanu risuifu rambeka e mwanadamu oyi nge exemplaire puisque yeka na mwendo fulani na mwendo fulani na mwendo fulani jawanraji iyo nde suifa ikaunga ijo mrande service ndabunju jabanu nambeka fahami haka waziri kadombili kajaparambo hahibi ye mwinyi ngujojibiwa uka alhamdulillah wonenda na mwendo hamada unu leo wanadamu wa zamba ukamim aminifu ndaburju jaban rambeka afahami kajaparo viole izo nezijo humjibiza ndaburju jaban rambeka afahami kajaparo fanya operation kanape izo nezijo humjibiza ndaburju jaban rambeka afahami kajaparo fanya corruption izo nezijo humjibiza shazi nuzokaye mwana fulani mjuwa fulani kazi tumjibiza kazi na humjibiza hauka eni mru yeto wa henyumbe ya amchingo jorevene mbabi mze wa hatu nguna mremo Prince Said Ibrahim baikwarika watiti she tarehi ngariishi yao omwendo wa hahe ndaunu uo kajaparo jehansi ukaminde mwana Sedali sha hafanya parkour ya ahe hafanya parkour politiki ya ahe hajitrasiza ye plan hajihansi ukangela dimo ya paro Prince Said Ibrahim dhamana wa daula shaka japaro jina sabisha iyo ndemane kao hawaswili harme parkour yahe kabatsi mrubanu wa jau wala karjaparo ishia ye parkour ya mbe ya tuo ya antashewa ndabo yaka yeye hajiwalia hamba inde nziye hangu ngamtrase nziye hangu mbaba hangu hatrase hahe mimi ngamtrase hangu iyo denamna huwa fahami wajabanu wafanya bao nguna Ibrahim Kamal na Serdin kabati mru ya parojina thabisha yo kaminde mwana Prince eni mru hafanya ye hatrase nziye ya hahe wawaswili hoka wawaswili
be kwa leo wafarikisha wa waswili ni mra waswili ne mission hahe leo fahami haja leo ngabo wananya ngabo murad ngabo munsefu ni mndu ngene linyi ya hahe ya jikonstruizeo ya jipangao kabati ya paro jipanga yo kaminde mwana fulani ingekwezi tika hanza njenifanye éclaircissement banu hawone soka iyo kaichurande imwana nyasi service e jom dans des services de kari jabanu ramba yenziye ya hahe rimna sabisha yeye waye izo yafanya juma mrumishiho harma yensi shatindo kari jabanu rim defende heze na sabazahe non mimi wami gazini tabishao hukayotinde na mna mruye kausutene yotinde na mna wandu kausutene mwananyao wandu komsutene hana saba wandu msutene heze kalite za ahi ze kalite za sutene metro fahami ngizo na tsena ngizo karna mnyamiza ngarjo subutir zi defende shartim defende banu heze na saba za ahi ingetika hanza njeni ndenge mba wakati ntintinu haulanse messagio harmo wanadamu onti pia kafahami n'a pas besoin d'être soutenu suite à ses origines. Oui, mwanadamu ikao il a construit sa vie abo Leonard nari kensi rijeri hukumu efahami hafanya ndini efahami hafanya dhambi ndini shariti jebanu hau mnika madzina yoka mjua fulani ye mwana fulani ijo mkinishia qui est tout à fait normal au moins de fahami endao sindu mbayahe yakahenda sindu mbabahe yakahenda ikamwe do woti mzima pourquoi rina thabisha uka mjua fulani mwana fulani non yontiro kama thalani leo mimi mbaba hangu hakana mwendo mwema mimi tijatikana mwendo ikao chisawa na mbaba hangu nguo munyi wanduwa jurenga wanis nathabisha na mbaba hangu no leo haina mndu ngeno mwendo wahe yajipanga ngaboze error za hangu ngaboze error za mbaba hangu ngaboze error za mbaya hangu jowana adamu onti pia ngabo zikalite na mndu abunge na zikalite za ahe sha zikalite za hangu zoka zifana neza mbaba hangu abo ntina ujua ni nathabishiwa naye abo nani thabi mndu nani nasabishe ne zikalite za hangu izo ndizo leora nzao husoni mwe mwana nyasi metrofahami leori jerambe zikalite za ahe ridefende mwendo wahe ukati monesa ni banu ya ukaini tujua fahami. C'est quelqu'un de très simple, très modeste. Kama cheleo aux années 90 à 92 kati ya lo Maroko owandu rakaenda iho kamitika enda iho très souvent ba huwandu kautika wahunda naona metro fahami woti wana wa mabwana mkubwa. Ce sont des gens simples. No fahami ndau ya kauye shindai nao ndau ya kauwa kurtize ekale ufahami ya kaujisante yo kabanu mima na prensi abajo tsama na prensi amandaye ndo ya mfrekante ya kai manzani wahe wakeneze relation or ya mabeya pia fahami simambia nika fahami gamjo huziso waka Maroko. C'est quelqu'un kao il n'a pas de complexe ye kana complexe zo kabanu mi mwana fulani avuntsina jo kantina mwana fulani non puisque yeye ndazila na hambaba no dès le début yeye ngwangalie za hahe omwendo wa hahe ikaungo favorable ulo favorable wa hahe ndo kaya juwa ya yenshi ndaine mabeya yonsi pia vatino dara ubeya isoka ulonsi vatino jika se la tête yoka vanu oyiti mdunala dimu oyiti famille noble hamanda amiabo hata kaja paroji mduka jona fahami ye comportement mriambe ka saint prince e katila bori juwa we histoire chakabati namne ka ujibalie kabati mbya joko amini ujona leo prince yende harmo boulanger ngondo ya hule mkate
wadipe awajoka na boy ya romele boy yeye hendo bulanja ulo mkatalipe dukuna tafadhali rikeradi yoka ekamdungu jobana ya soutene imwana fami il a tout le droit chamra tijeba no hamsoutene pour ses questions des origines mrati jeba no kemu mwanjam soutene hausuifu ya nasaba ya hahe no fami katibanu ya do sufiwa hana saba na faminge banu ya sufiwa zenje majuzi fanya yeye mwinyi yambiwa zembia juzi fanya shakatibanu ya jado mboka ye mwana fulani ye mjuwa fulani no yetinde namna mreka defende mru ngela dimu mtire au mkorije plutôt ye hindini hiyo itirumishie mruna jebanu ya suifu ze points négatifs les points positifs zahahe shamdo atijebanu hamsuifu ka c'est le petit-fils de tel, c'est le fils de tel. Non, yotinde namne ka ufahami hajipanga. Kajajipanga jado na sabishiwa yoka ye mjuwa fulani, ye mwana fulani. C'est non politique. Abonge na senjema zahe, ngena se erreur zahe, comme nous tous, ils ont des akawla di murjeba anu rizi defende. E wahahe ya defende. Umwedu wa fahami. Et non mwanadamu ikao kajaparo haraya critique hukati mwone saliba nuka ya alama ya mwanadamu ikao yo ya kweli de mwanadamu ya kubaluka sina ujua ni fikiri wa miche sina ujua ndenge decision wa miche sina ujua keminde chef wa miche shangela dimuo bonlona fikira ni tsange ndamino wa karibu nami wananzao nikate shawiri ngeladhimo le shawiri lino likatiwa no wana adamu wansi pia yonde namnaka ufahamie ujue kajaparo kubali kaende manzakiti waeche ye hanze fikira lo niyo ya idiscuite wanduwa ipartage hata wanduwa hondane na consensus kajaparo jua ya renge decision yo kabanu je suis le chef wa mjorenga decision non ye decision ye hanza ndwa kubalianeka reveni har rika discuter harmo point fulani on est revenu jusqu'à tel point yawe decision renga ondai wandwa kubaliana decision ndwa rengao hiyo ndele bumba lahe donc abu wonde mwanadamu ikao le umru jo hamsifu namna hiyo par contre wandwa jina wojo ambaka non ye ideminde to ye decision minde to donc yo demana naka hanza mbengo wakati unu ili njeni ni alerte mbabi o wakumor na mbukaya na rikeradhi eni joka hujabanu nguju ya sutene mwananyasi fahami na msutene haula mwendo wa hahe hazila tabia zahe shamdo atijebanu hamsutene haukaya ye mwana fulani ye mjuwa fulani pisko izoka stuma arrange wala kazina mu arrange pisko yeye hapanga iparkuru yahe personnellement leongwanzo ya hukumlwa hizo yeye fahami ya jufanya shaka tuhanza ya hukumlwa hele dzina yoka ye mjuwa fulani ye mwana fulani non yonde mane kao ngamdande hommage izo Abdallah Juzi ya hamba na bika Abdallah ka anahaki yoka kartibanu hau defende na saba gasibanu uli defende mwanadamu juma ye parcours yahe yefanya abona rende harmo parcours yefanya en tant que ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice. Riwone, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous y acabez de harmazer responsabilités zino? Hafanya détournement? Non. Hafanya viol? Non. Hafanya corruption? Non. Et vous y acabez député en 2 reprises? Et ma kosano yafanya? Non, kaja yafanya. Abo, le onde mane kao kabatsimru. Hate madversaire wahe kabatsimru ya paro hujabanu ya subuti ya mluka fahami hafanja ya kawaziri haidima ni fulani hafanya corruption fulani hafanya operation kanape fulani
Kavati ya parooze. Pisko ze elema hizo kaziti. Shaka hazifanya. Wajoka wa profite situation amandiyo. Voya ka depute la même chose. Iyo nde bila ya fahamira la dimu leori defende. Rim soutene. Yoka, il a tenu des fonctions, de hautes fonctions de l'État. Kaja paroka antache. Kaja salise waka haibi. Au fanya corruption. Iyo nde namnamre ya defende mwanadamu. Donc, enge jaka hanzan renge wakati. Nchoka huja ni boshele marahaba. Wanadamu wansi pia. Ikao leongwa croyeo ila honetete. Ya metro fahami. Wamdefende wam. Sha. Fahami. Ngwanzo ya sutenewa. Ngwanzo ya hukumlwa. Hele zina lahe en person. Shati. Yati sutenewa huka yemju wa fulani. Au ye mwana fulani. Yati hukumlwa ka ye mwana fulani. Yemju wa fulani. Getiari. Maudu. Ikahafanya na izambwa. Getiari. Kahaparwa. Vahanu. Yambiyo kabanu ufanya nuko fulani. Yajibu. Izo katimuhara. Kajaparo kamuhara. Shakinyume yehanza kikaribu ne marainya. Na hiyo de kalite. Ikao. C'est plus important. Arma homme politique. De homme politique. Ikao. Yevji hansuka. Gela dimoni karibu ne marainya. Rwalozi, rwalimaji. Rema manutentionnaire. Heze etape son tipia. Pisko kana ujua zetabuza hao. Ika katikaribu nao. Izo nizoka ufahamie ufanya. Yonde mane ka ngujuo zetabu za himlozi. Ngujuo zetabu za himlimaji. Ngujuo zetabu za himrohazi. Dabu yaka yeye yuka ya karibu nao. Ge karibu nao. Ili ya juwe enamna owanruwa waenshio. Jumwe maensha ikao do ya wahundao harima ula mhono wahazi wao. Leo kajajuzi siwa. Zetabu zihundawe mlozi ike kazamba. Kajajuzi siwa. Zetabu zihundawe mlaji ike kazamba. Pisko nguyeshi ndaino wanadamu wao. Kajajuzi siwa zetabu zire mao o wabure ike kazaja. Pisko nguyeshi ndainao nge karibu nao. Iyo de namna ya mwanadamu. Dhamana wa daula ya ladhimu ya kai. Donc yone mana nakavja nifanye eclaircissement yinu kana tafadhali nimrujo kavja banu ya défendre fahami nam défendre pour son bilan, pour son parcours. Shamra tijebanu ham défendre hasiba bundena saba kahazalwa ni fulani awajuhulwa ni fulani puisque iko tindi horliyo eni mndungu hukumlo heza hahe shakatu hukumlo heza mbayahe au mbabahe nge karju samilihana tuanza renge wakati mwingi wakati wa saa tena kama Mwenyezi Mungu awenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.